өтүп жаткан 2026-жылдын кечеден бери уюштуруп бүгүн финалдисттерди тактап, күчтүүлөрдүн күчтүүсү аныкталып, финалга кезек келип жетти. Биринчи местанын ээлери ким болот? Азыр биргелекте тастыктайлы. Биринчи местага чыккан. Так, 2001-лер ал эми 92-лер. Убакыт аз калды тастыктаганга чемпиондорду. Биреңерден күч кетпесин, оомат тилейли. Атчаны жеңил болсун, негизинен бөдө кырсык болбосун. Амин. Ийгилик каалайлы, оомат тилейли. Полядагылар келип калган, нак поляга отуруп алсыңар. Полядагылар келгиле, көрүүчүлөр, урматтуулар, аркараак чыгып бериңиздер. Поляны тазалап алып, какой кылыштарга бир айтып бербейт. Таза бир оюн көрсөтөлү. Келгиле. Oyun başlamaydı. Oyun başlamaydı. Нурсултан агасынан Акжол уулу Курманбекке 1000 сом келди. Мынакей, ким салым салса, 10-чу катар санында. Биздин облустан ким атынан дедиңиздер? Нурсултан деген агасынын атынан Акжол уулу. Так. Курманбекке 10-чу катар сандагы Нурсултан агасынан 10.000 сом сизге мынакей актыбай сыйлыгы келип отурат. Ал эми Элгранд курулуш компаниясынын директору бир кой жана $100 эгер жеңишке жетсеңер 2001-лер силерге демөөрчү. Элгранд курулуш компаниясынын директору Жороев Ерлан агаңардан жеңиш тартыласаңар бир кой жана $100. Ийгилик каалайлы силерге. 92-лерге күйөрмандар барбы? Убакыт кетти, мынакей 15 мүнөттөн карап беребиз. Финал. Финал, урматтуулар, мынакей көрүүчүлөр, аркараак чыгып бойланып башатып көрөлү. Сонун бир кызыктуу оюн көрсөтөлү. Күйөрмандар, аркараак чыгып бериңиздер, келиңиздер. Так, дагы бир жолу баса белгилеп кайтарып өтөлү. 2001-лерден демөөрчүсү, Элгранд курулуш компаниясынын директору Жороев Ерлан агасынан бир кой жана $100 эгерде жеңишке чыгып, бүгүнкү 99-дар уюштурган буундар аралык эрендер оюнунда чемпион болсоңор 2001-лер силерге бир кой $100 Ерлан агаңардан. Элгранд курулуш компаниясынын директору Жороев Ерлан агаңардан бир кой $100 силерге демөөрчүлүк кылып турат. Ошондуктан ийгилик жеңиш тартуулаганга аракет кылгыла. Ал эми 92-лерге азырынча демөөрчүлөр келебек. Күтөдөгүз демөөрчүлөрдү колдоп баштап сүрөп турган күйөрмандарын күтөдөгүз 92-лерден. Ортодо жеке ошол айманбада. Так. Биринчи катар саны менен Ыдырысов Мирлан Жылас аргымагы менен жекеде. Жыласин аргымак деген менен жекеде. Ал эми $2001-лерден Айбек уулу Ильяс Сергүү менен жекеде. Арадан Жылас Силаны минген 92-лердин жекеси доктор болуп чыкты. 92-лер чабуулда коргон атат 2001-лер. Ачандар качып алгыла, 97-лер качып койгула. Жигиттер 97-лер качып койгулачы дейм. Ким салды? Жигиттер качып койсоңор мына. Ким салды колготор койгулачы? Капитан Ыдырысов Мирлан минген аргамагы Жыласила. Бар болсун Мирлан арагыдагы биринчи салымды салып өттүлө. Мурунку оюнда финалда мынакей 2-минуттан 34 секундасында 92-лер эсеп санын ачкан 1-0. Баракелди, куттуктайлы 92-лер. Күйөрмандар бар 92-лерге демөөрчүлүк кылгандар. Финалдык беттеш мынакей. Бүгүнкү 2026-жылдын 1 мартында финалда тактаган бүгүнкү Сарыгер айылындагы
Буындар аралык көкпөр оюнунда финалга жетишип келген, мыкты жетишкендиктери менен мына ушундай финалга жетишкен 92лер менен 2001лердин кызыктуу оюнун көрөбүз. Эсеп санын ачып өткөн 92лер. 92лерди куттуктайбыз. Эсеп саны 1-0. Экинчи минутта эсеп санын ачкан Ыдырысов Мирлан минген аргамага жала сила өзгөчө аргымак баракелди 92лер кайрадан чабуулда барат 92лер биринчи катар саны менен Мирлан кайрадан барат Меге Ыдырысов Мирлан ай улак жерде калды кайрадан улак жерде калды Манаке 92лерге 91лерден Noruzdun atынан жана 91лердин атынан 5000 сом акчалай приз келди. 2 салымга. Утса финалга чыкса 5000 сом акча келди. Мынакей Норuz деген осылардан 91лерден жана жалпы 91лерден өзгөчө Noruzдан 5000 сом 92лерге так акчалай сыйлык силерге күтүп. Утуп чыксаңар 5000 сом 92лер. Эсеп саны азырынча 1-0. Так. Элгранд курулуш компаниясынан Жораев Эрлан агабыздан bir koy $100 $2000 Utsagar Улак жерде 5-ci minutаны секундалар эгет удат. Так, финалга чыккан 92лер менен бир сире тааныштырып болчу. Так, биринчи катар саны Мирлан минген аргымагы Жила Сила, экинчи катар саны Мусабек уулу Замир минген аргымагы Гүлсары, үчүнчү катар саны Усманали уулу Алтын минген аргымагы. Так, төртүнчү катар саны менен Кодожаматов Тимурат Ташкатбек, бешинчи катар саны Абдыкадыров Толкон Пантера деген аргымак менен экен. Мынакей алтынчы катар саны менен Абжапар уулу Актилек, жетинчи катар саны менен Тобоколов Нурсултан, 8-ci катар саны менен Базарбай уулу Кутбек, 9-ci катар саны менен Алманбетов Жаныш, 10-ci катар саны менен Боралу уулу Мунарбек, 11-ci катар саны менен Алишер уулу Арсет Арстан, ал эми 12-ci катар саны менен Өмүрали уулу Кылычбек, жетекчи Табылды уулу Жумабек баштыруучусу Ыкыбалбек уулу Турсунбек, ал эми демөөрчү Үсөн уулу Кубаныч 92лердин тизмеси менен заявкалары менен силерге тааныштырып өттүк. Эгелек 92лер Алмат финалдык беттеш. Эсеп санын ачып өткөн 92лер, эсеп саны 1-0, 6-cı минутанын 38-ci секундасы артта калып баратат. Сол айланпада Жекеме-жекеде кайрадан Жекеме-жекеде 11-ci катар саны менен 2001лерден Үсөн уулу Азамат Келтору аргымагы менен чыккан. Ал эми 92лерден биринчи катар саны Ыдырысов Мирлан минген аргымагы Жила Сила Арадан Ыдырысов Мирлан жекеме-жекеден өзүнүн чебери менен мыктылыгы чыкты. Такымга баасы мына ушундай тегерек чейинден чыкты. Чабуулга чыккан Ыдырысов Мирлан аутка сүрүп кетти. Так, 2001лер заявкалар менен тааныштырып болду. Тургунов Нурлан капитан команда Бишкек аргымагы менен 2-ci катар саны Майбек уулу Ильяс Сергүү аргымагы менен 3-cü катар саны менен Ибайдилла уулу
Кылымбек 4-нчы катар саны менен Сүйүнчбек уулу Ороз Намыз көк аркымак менен 5-нчы катар саны менен Алтынбек уулу Улукбек Каракош аркымагы менен 6-нчы катар саны Орозбаев Кылычбек так Шторм деген аркымагы менен 7-нчы катар саны менен Докторбаев Агахан Норт деген аркымак менен 8-нчы катар саны менен Абдыкадыров Нурсултан Береке деген аркымак менен 9-нчы катар саны менен Толгон уулу Элдияр Прайд деген аркымак менен 10-нчы катар саны менен Акжол уулу Курманбек 11-нчы катар саны менен Үсөн уулу Азамат Келторо деген аркымак менен 12-нчы катар саны Мерис уулу Тилек ал эми башкы демөөрчү Эл Грант курулуш компаниясы жетекчиси жазылган калды. Эл Грант курулуш компаниясынын директору Жороев Эрлан агабыз хорошо 2000-бирлерге эгерде финалга өтүп 1-нчи месттен алып чемпион болушса Жороев Эрлан агабыздан бир кой жана $100 деп бизге жаздырып кеткен. Караке. Эми 1-нчи катар саны менен Тургунов Нурлан салым жаратууга ашыгып турган Тургунов Нурлан 2000-бирлерден атаңлаштын таяган санына барган. Коргоноодо 92-лер 9-минутунун секундалары чыкылдап атат. Ал эми Коргоноодо 92-лер чабуулга барган 2000-бирлер салым жаратсаң эсеп санын теңейсиң. Дагы да осы такым таш болгон Тургунов Нурландын такымында улак. Ачылдың Нурлан, ачылдың. Ой, коргоп калды. 92-лер мыкты коргоноодо. Арадан 92-лердин карамагында өткөн экенде. Балбандык менен жуулуп алган. Арадан 2000-бирлердин карамагына өттү улак. Katı tart, özün başa düşüyorsun, Katı tart, özü hem düşüyor, 10-minut alan 32 sekundası çıkıldı atat. Batırrak ben Aytı tamam, özü hem düşüyor, Ayradan kalıp ketip 92'lerin. Altın kartı sal. Zamir'de kaldı. 92'ler mıktısılar. Egerde otuqsalar 91-ci Ömüş'ten jana жоқ Norus'tan jana 91'lerden sizlerge naqtalay 5000 so'makka bizni qo'l ustatib otuqsalar 92'ler. Birinci minut var. Tak, sol aylanma Jeke. Sol aylanma Jeke. Jeke'ge tushgan. Turg'unov Nurlan, kapitan komanda 2000'lerden. Bishkek degan arg'amog' bilan Alemi. 92'lerden Nurdoros Millan Sila degan arg'amog'i bilan Jeke'de. Jeke'de. Nurdoros Millan 100% Otadan etat. Götürdü Bismillah 92'lerden. Oxsaneklerden karamağında Allah
kapitan komanda. Ыдырысып беріліп. Қайрадан жекемен жекеден. Сила арғымағы менен мұнеке. Жекемен жекеді. Мықты болып шыққан емес. Шауылға шыққан 92-лер. Қорған одан екемендерлер. 13-ші минуттағы секундаларыға тұтар. Сорылып шықты Милан. Мұратасын Милан. 92-лер. Arkadan gidip koyandı. Katı bir ende aldı. Mıqtısınlar 92-лер. Organa da dekimin binler buna gaylamalan getirip 13-cü minutanın 48 sekundası attığı buradan vakit bütüşünü var. 3 sarı beraber. Bir tane sarı taraf da çıkar. Amir katı kalk koyan. Vakittin bütüşüne top dura 1 minuta kaldı. Vakittin bütüşüne birinci sayımın bütüşüne top dura 1 minuta kaldı. Allah desek. Baraka. Mıqlı. Qorg'onib atib, julib oldi. 2000 birler, hemen Chavolga 2000 birler. Chiqav. Hayda. Qo'rg'oq qolov. Hayda ketdi. Vaqt 30 sekund vaqt qoldi. 30 sekund. 30 sekund vaqt. 1 2 Dairemiz köteyim. 15 sekund vaqt qoldi. Altın oldu daha bir gayrı sana çıkıyor o şeyde. Qorg'on odatmoqda. 10 sekund vaqt. Aytpanma oldu vaqt. Ay 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 2000 birler. 5 4 3 2 1 stop. Ay 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 ay. Ne oldu? Ne oldu? Günah bende emas, vaqtda da. Çok men g'eylala to'xtatib esepledim, bo'lmay qoldi. Qalısliq bilan aytib qo'yinglar. At esepte qo'ygan bo'lmay qoldi. Men 1-2 sekund o'tkirdim. Oynaqqa javob berish kerak. Talashdan taqtiq jaralat dedi. To'rali qilish kerak. Ag'iyla turib sinmaydi dedi. 1-0. Geçici time. Ulan albetti. İkinci time'dan 22 sekundası to'xtab turdik. Ya kaçma. Kaçma. Ko'rchilar, arqara. Biraz arqara. Vaqt ketdi. Jonjonlar foydadan chiqqan kelgina. Voy to'g'ri bir aytib qo'yamiz, kelgina. Aldı bak al gel. Sen tararma beni bunake. Hortek. Yerda mıqt algan. Chavolga chiqqan 2000 birler. Kaç ey. Ey. Avut kayda avutqa. Buraya mı? Out. Kolaylanma. Jekeme. İkinci time'ın birinci minutasını. 36 sekundasıga
çıktı Burak. Sizden girip algılaçı. Bitti medet ortaga çıkarıp olan medet sayıp Instagram'dan görüp alışım. Vallahi. Her bir ulak çıkardı sonra. Malades medet. Var jadvalı, her bir sonra çıkardı. Sol aylanpada JKB. Takko gatlı ya. 92'ler seriye daha buyurmanlar geldi. 91. Doğrustan 5000'in üstünde daha 2000 koşuldu. 92 doğrusu geldi. 92 doğrustan 2000 son geldi. Bırak gel. 2000 son. Salım salsı. Salım salsı. 92'ler salım salsılar. Doğrus salsılar. 2000 son. JKB. Adrasıp Bilal. Bilal stil argı bağı beren JKB. Talebe ikinci katarsan beren. Aybek oğlu. İlyas. Sergü argı bağı beren. Sergü beren. Bilal stil alıp. Tereşe bırakın. Arada 92'den JKB. Yuvastil argı bağı beren. Burasındayı. Muhtual çıktı. Tavga çıktı 92'den. Başla kara. Yetti. Davulga var atak 92'ler. İkinci tayımdan 3. minut asın sekundaları getadat. Ulaka geldiniz mi? Yemiş de bu şey. Bana tarzı. İnanılmaz da 10'a JKB. Sonraki. İşte aldı. Tırt. Nereye? Yine vaz bize karşı diye bir ek. 4. minut alın sekundası. JKB. Tak. Şöyle dakika gelir. Adrasov Bilal. Alemi 2001'lerden. Tilek. İkinci katar sanı menen. Belisilo Tilek. Tilek buna bir şeraktan karmadı. Götürü da Tilek. Tilek götürdüm. Harta yaşadı. Tilek buna gelmek sonra. JKB'den. Doktor çıktı. Telefonda açılsa kulağıma dostlarım kaldı. Out. Ortadan kaynatma JKB. Qorg'onadi 92'de Qorg'onadi bunaqa. Outga silib turishdi. JKB. 5. minut alan. Arta qaldiradi ikinci taymdan. JKB. O'rtoq JKB. Birinchi qator soni bilan Idris Mirlon. Mana men ikkinchi qator soni bilan Melisov Tilak. Götürdüm Tilak. Melisov Tilak. Akılga bastım Tilak. Şenimde durdu. Yemi.
atışlar öte kuştu. 92'lerden. Nokta var bayt 92'lere. Out. Yedinci minut ağır. Sekundaları çıkılmadı. Hareket kılgıla. 2000'ler. Esip sanı 1-0. Finallık betteş. Bugünkü 2009'lar uyuşturgan, geçeten beri uyuşturgan oyunun finalına gezgip geldik. Özgön rayonun Jazaylık mütüne karıştı. Zarger ayılında Muğnar aralık Gökber oyununu uyuşturgan 99'lardın Şemnelik oyununda bugün finalga çıkkan 92'ler alemi 2001'ler ikinci time jeke götürütkan 2001'ler Kapitan Tronov Nurlan Bişkek argımağымен Turg'unov Nurlan kapitan jekeden nokta alып çıktık emi Turg'unov Nurlan'a yol açıldı. Aynabaysın aynabaysın Turg'unov Nurlan Sekizinci minut alın. Tak 37 sekundası arkada kaldı. Sol aylanpa jeke. Sol aylanpa jeke. Sol aylanpada jekede 92'ler oldu. Sol açtı 92'ler. Zamir Karapeli Gülçay. Zamir Karapeli. 9. minut arasında kaldı. Jetene ol, jetene. Çaldı. Haydi şu oydu. 92'ler. Qorg'onoda 2001'ler. Aldı. Fakat bir orada dur. Hakkım. Hadi. Salam Qarradan 92'ler esep sanın 2-0 көзгөткөн 10 minut alın 20 sekundasında esep sanın 2-0 көзгөткөн 92'ler ora keldi. Adırasıp Mirlan Qarradan esep sanın 2-0 көзгөткөн Mirlan bu oyuncu olasın buyrusu ora keldi. Adırasıp Mirlan esep sanın 2-0 көзгөткөн 2 salımdın Aftarı Adarasın Mirlan Ömürbek Dostum'un 2000 sonu Mirlan Sakan getdi. Doğrusu Dostum'un 2000 son Akçalay Sayılağa Adarasın Mirlan'a getdi. Doğrusu var sizde? Götür aşağıya. Aldı. Nerede? Sağ. Aldırasın var. Değil hadi.
Iku biasa serius gitu. Söylene bir şey. Gibi o şey gaz gibi durdur. 12 minuta. Sekundlar hareket etti. İkinci time'dan 12 minut alsın. Şans çok kötü. Jeke bastırgıla vakit. 12 minut oldu 44 sekund arkada kalkıradat. Şekerle oynuyor. Turgan Osmanlar Jeke'den buraya hadi kendini götürdü kapitan. 2000 milletinin kapitanı. 11. Katar sana. Sen olasın. Ya doğru benim buraya çoğulga çıktı. Varatasın. Kurman Bey'im. Outqa çıkmasın. Bayrak degen argımak kılmak yolunu Kurman Bey'im. Outqa çıkmasın. 1 minut var. Çıkmadı var outqa. Abi alıp koysa bir dakika gülüyor da. 13. minutun ardı sekundası çıkıldı adam. İkinci time'dan. Ortası gitti. Bastırgıla. Nasılgıla. oynaş ki bana. Jönün gelip al. Panika topu olmuş. Hayır, ben aytdım abi. Akarıkka minuta. İkinci time'dan. Akarıkka minutası. Oldu karma koyar. Birinci. Ses var. Birinci Katar sana. Ыдырысов Мирлан qarıdan çağıldı. Бүгінгі 99'lar uyuşturgan erenlerinin oyunu көп көреді. Buyursa, mıқты oyuncu olasın. Ақырқы секундалар. 5, 4, 3, 2, 1, stop. Poрошенко бүгінгі finalistlerdi çempionlarını anıktağına gezek geldi. Çempionlar 92'ler. Barakende otuktayız 92'ler. 92'ler yıldız oldular. Rüzgar rayonunda Uğurlar'ın Topları'dan 92'ler. Özlerinden noktalarını gösterip çempion oluşkan Boltana Bires'ten aşağı bulasında 92'lerin arasında da oynattırı 92'ler çempion olgan